Ćao dragi moji, danas imamo jedan jako brz i jednostavan recept za vas. Pravit ćemo djeca vole špagete sa škampi, ali moj muž nije ljubitelj špagete, a više voli makarone, za njega ćemo napraviti makarone, a za nas ostale špagete sa škampama. Prvo ću da skuham makarone i špagete i onda to svi znamo jako jednostavno. I onda kad budem pripremila škampe, onda ću pokazati šta ćete staviti. Recept je jako jednostavan. Ovo ću praviti sa crvenim sosom. Koristit ćemo so, biber, puter, bijelog luka, jedno 6-7 čehni i to je otprilike to. Hello friends, today we're gonna make a very simple recipe, quick and easy. Kids are at the practice, so I need to get this done in about 30 minutes. So we're making some spaghettis with shrimp, and my husband doesn't like spaghetti, so we're gonna make it with penne for him. It's very simple. We're gonna use some butter and a lot of garlic to saute the shrimp, and we're gonna make the pasta. Once pasta is ready, we're gonna combine it with some red sauce, some salt and pepper and parsley, and we're gonna use maybe a little bit of beef broth, but I'll see how I feel about that. Thank you so much, and I hope you like this. Pasta je upola gotova, znači još nekih 3-4 minute i to će biti gotovo. Ostavit ćemo malo nepečeno, tako dok se ohladi bit će super, taman će biti. Nećemo da se propeče. Onda taman možemo pripremiti ostatak recepta. Evo ovako, ostavit ćemo malo ove vode što je se pasta skuhala. To ćemo koristiti u receptu. Tako će da se lakše sve sjedini i da se više zalijepi sos za špagete i makarone. Špagete ili bilo kakvu pastu kad pravite, nemoj nikad da perete. Gledala sam x puta ljudi peru pod vodom. Sav ukus toga se spere i kasnije imaš samo ukus vode. I jako je teško popraviti recept. Tako samo iscijete vodu, nemojte da prepečete, bolje ostaviti malo nepečeno, tamam dok se ohladi, bude tamam pečeno kako treba. Ali prati pod vodom nikada. Tako. Sad pazi malo. Stavit ću otprilike na srednju neku vatru, da nije pretoplo, a isto da nije premala temperatura, onda se samo ulijeni i ništa ne porumeni, da mi da dobije jednu lijepu boju i aromu. Sad na akciju pojaču temperaturu. Na malce smo vatru povećali, tako da malo krene da se škaboli. Ovime ne treba puno. Ovo su neka specijalna vrste za Argentine, pa su rozi i ovako i onako, ali inače su tamnije boje i kad su pečeni onda postanu roskasti. A little bit, and then I'm going to add the pasta water that I have remaining from the pasta that they cooked.
And I'm gonna add some red sauce and I'm gonna let all of that simmer together. I'm gonna add some basil, salt and pepper, and taste to see if the seasoning is right, and we'll go from there. U redu, sad su oni već pečeni, a dodat ćemo vodu koju smo sačuvali od paste. Ovo mi je čak i brže i nekako je lakše, a super dobijete biber. Koriste onoliko koliko volite vi. A dodat ćemo bosiljka, suvo bosiljka sada. We're just adding the basil and the pepper and salt. Ovo ću sad poklopiti i ostaviti 1 minutu, 2 da se krčka i onda ću da probam ukus, da vidim je li sve kako treba. Ako ne bude, onda ćemo dodati što bude falilo. Ja ću sada napraviti jednu malu porciju za sebe, dok muž sa djecom ne dođe sa sporta. I onda kad i oni dođu, onda ćemo napraviti i za njih isto. Ovako malo špageta. I sada ćemo staviti ovaj sos preko. Moment koji smo svi očekivali, iščekivali, da vidimo kako će to sve zajedno, kakav će ukus to sve zajedno da ima. Super, divno. Tamam je slanoća. Ako volite morske plodove, ovo je idealan, jednostavan recept koji možete da napravite. Treba vam otprilike možda nekih 30 minuta. Nadam se da će vam se dopasti. Molim vas, pogledajte naše videe, dajte nam thumbs up, like i ako želite da pratite nas i dalje i da vidite kakve nove recepte imamo da vam ponudimo, onda molimo vas subscribe na naš kanal. Hvala puno. Dear friends, as you all know, those of you who love seafood, this is amazing. You cannot go wrong with the red sauce and spaghetti. So this kind of all married together perfectly. The taste is phenomenal. Seasoning, it's right on the dot. You can taste the tomato sauce, but it's not too much, it's not too acidic. It's perfect. And the shrimp, it's cooked to perfection as well. It's not overcooked, it's not undercooked, and it tastes absolutely phenomenal. Give it a shot. It's super easy, super quick. Literally, in 30 minutes, you could have homemade meal on the table for you and your children, or just for yourself if you feel like cooking for yourself. Thank you so much, and have a great day. If you like the recipes, if you would like to see when we post the new recipes, then please subscribe and like our videos so our feed comes in when you're on YouTube. Thank you so much. Hvala za moju snahu Halidu. Nadam se da će vam se svidjeti njen današnji recept i da ćete nas podržati. Gledamo se u nekom našem sljedećem videu. Hvala puno, ciao. There, my followers,
Thank you for watching. I hope you like this recipe. Please recreate it and post us some picture. Have a nice day and bye bye.